Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Umuyobozi mukuru wa Sonarwa General Insurance yatawe muri yombi. Kiliziya Gatolika mu Rwanda iratakambira leta isaba guyifungurira amasantrale yayo yafunzwe. Ubufaransa bwo bwahagaritse gukurikirana Mbarushimana Calixte wa FDLR. Turagera mu makuru avugwa mu turere aho nkirutsira umugabo yicishije ifuni umugore we. Ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zo ziravugwaho ubusambanyi. Naho umugabo witwaje imbunde ebyiri yatawe muri yombi hafi yaho Donald Trump yarimo yiyamamariza muri leta ya California. Ni mu gihe Hezbollah yo yishe abasirikare bane ba Isiraheli. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Karinijabo ya none ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 kwa 2024. Aya makuru turayarambura mu kanya. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho wabuhereriye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ikaze makuru arambuye duhereye kuri Minisitiri Nduhungirehe wanenze Dr Mukwege washyigikiye Charles Onan. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashidikanyije ku bugira neza bw'umuganga Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe ry'amahoro ryitiriwe Nobel, nyamara akabagaragaza ko ashyigikiye Charles Onana ushinjwa guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Dr Denis Mukwege yahawe ishimwe ry'amahoro ryitiriwe Nobel mu 2018 kubera ubuvuzi aho abagore bahohotewe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abikora yifashishije ibitaro bye yitiriye agace ka Panzi biherereye mu mujyi wa Bukavu. Ubwo Onana yaburanishwaga n'urukiko rw'i Paris ku itariki ya 8 z'uku kwezi, Dr Mukwege yamaganye ko Ubufaransa buri kuburanisha uyu mwanditsi, agaragaza ko urubanza rwe rushingiye ku mpamvu za politike. Dr Mukwege ati, reka twizere ko urubanza rutazazana akandi karengane. Tugaragaje ko dushyigikiye Charles Onan. Iteka amaherezo ukuri kuratsinda. Twebwe abanyekongo twarwanyije tukanarokoka ubugome bwo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari,
turagushyigikiye. Minisitiri Nduhungirehe ashingiye ku butumwa bwa Dr Mukwege yagaragaje ko mu bagore bavurirwa mu bitaro byamamaye bya Panzi hashobora kuba hatarimo abo mu bwoko bw'abatutsi kuko Onana uyu muganga ashyigikiye ngo asanzwe afitiye abatutsi urwango rukomeye. Uyu muyobozi yibukije Dr Mukwege amwe mu magambo ari mu gitabo cya Onana nkaho yanditse ko umugore w'umututsi ari intwaro kirimbuzi. Nkuko Minisitiri Nduhungirehe yakomeje abisobanura muri iki gitabo, handitse ko abagore b'abatutsi bakoresha uburyo butandukanye mu guhiga abanzi babo no kubica. Yagaragaje ko amagambo ya Onana afitanye isano n'imvugo zibiba urwango zakwirakwizwaga mu binyamakuru nka Kangura na RTRM mu gihe cy'itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi, kandi ko afitanye isano n'ari gutuma abanyekongo b'abatutsi bakomeza gutotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati mu gihe imvugo zibiba urwango nitotezwa abanyekongo b'abatutsi bakorerwa mu burasirazuba bwa Kongo byiyongera, uyu ni umwanditsi w'aya magambo yanduye wakiranwa urugwiro Kinshasa unashyigikirwa n'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyekongo ba mu Faransa n'abakanyi b'abanyarwanda babi Burayi. Urubanza rwa Charles Onana rwapfundikiwe ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Urukiko rw'Ipari rwamenyesheje ababuranyi ko umwanzuro warwo uzasomwa ku gicamunsi cy'itariki ya 9 z'ukwa 12 uyu mwaka. Imiryango yaranira gushakira ubutabera abazize jenoside n'abayirokotse isaba ko yazahabwa igihano cy'intangarugero. Naho umuyobozi mukuru wa Sonarwa General Insurance yatawe muri yombi. Umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ubwishingizi Sonarwa General Insurance Kinyangiruru yatawe muri yombi akekwaho kunyereza arenga miliyoni 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe avuga ko uyu Kinyangiruru yatawe muri yombi ku itariki ya 2 z'uku kwezi. Ayo mafaranga ashinjwa kunyereza akaba afitanye isano na Hotel Nobilis isanzwe ari ya Sonarwa. Uyu mugabo yatawe muri yombi hamwe na Aisha w'Amahoro wari usanzwe ari umucungamutungo w'iyi hoteli. Itabwa muri yombi ry'aba babiri ryemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry wagize ati ayo makuru ni ukuri bakurikiranwa kunyereza umutungo no gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Kugeza ubu dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha n'ubwo iperereza rikomeje. Naho Kiliziya Gatolika ikomeje gutakambira leta isaba kuyifungurira amasantrari yayo yamaze kuzuza ibyangombwa. Hafi kimwe cya kabiri cya za santrari Gatolika zarafunzwe mu nkubiri yo gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti imaze iminsi mu Rwanda. Ibi bikubiye mu cyegeranyo cy'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda yarayishyize hanze igaragaza uko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya kiliziya gihagaze. Muri iki cyegeranyo inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda yarayishyize hanze kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya kiliziya kitoroshye kuko ngo mu Rwanda hose hafunzwe paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu. Hafi kimwe cya kabiri cya santrari zingana na 474 zarafunzwe muri santrari 943 zibarizwa mu Rwanda. Muri paruwasi 22 zibarizwa muri diocese ya Kibungo 14 zarafunzwe mu gihe nta paruwasi nimwe yafunzwe muri diocese ya Cyangugu, Nyundo na Ruhengeri. Diocese ya Kibungo kandi iza ku mwanya wa mbere nk'iyafunzwemo za santrari Gatolika nyinshi. Iki cyegeranyo cy'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda ku musozo wacyo kiragira kiti dusabirane ngo umuryango w'Imana ukomeze kuba kiliziya Kristo yifuza hose. Gusa nta ngamba zo mu gihe cya vuba cyangwa zo mu gihe kirekire Kiliziya Gatolika mu Rwanda itangaza mu gukemura iki kibazo, bamwe basanga ko ari ingumi. Ntihanagaragazwa niba haba hari ibiganiro hagati ya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bwite bwa leta bwafunze ibyo bikorwa byayo, mu gihe uganiriye n'abakristo Gatolika ndetse n'abandi batakibona uko bajya guterana bagaragaza amaganya, ishavu, impungenge n'ibibazo byinshi. Imibare iheruka ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hari yamaze gufungwa za kiliziya, insengero n'imisigiti bikaba 1010 mu Rwanda hose. Ubwo yari yitabiriye umuhango wo kwimika umwepiskopi mushya wa diocese ya Butare Musenyeri Ntagungira Jean Bosco, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yatanze ihumure kuri iki kibazo, avuga ko leta iri kwisuganya kugira ngo yongere ikore ubugenzuzi bw'insengero na kiliziya zaba zujuje ibisabwa nyuma zikomorerwe. Mu yandi makuru, Ubufaransa bwahagaritse gukurikirana Mbarushimana Calixte wa FDLR. Ubutabera bw'Ubufaransa bwahagaritse gukurikirana Mbarushimana Calixte wakekwagaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 busobanura ko nta bimenyetso bifatika byatumye idosiye iburanishwa. Biro ntaramakuru AFP byatangajwe iki cyemezo cyafashwe ku itariki ya 2 z'uku kwa 10 kimenyeshwa ubushinjacyaha bwakurikiranaga Mbarushimana. Umunyamategeko wa Mbarushimana Maître Laurence Galapin yatangaje ko umukiriya we n'ubusanzwe ari umwere, ariko ihuriro ry'imiryango iharanira kugeza mu butabera bagize uruhare muri jenoside CPCR ryateguje ko riteganya kujurira. CPCR ryagaragaje ko nubwo urukiko rwatesheje agaciro ubuhamya ku bya Mbarushimana yarakurikiranyweho, hari abatangabuhamya batigeze bumvwa kandi ko hatabayeho kugenzura amakuru y'iperereza yaturutse mu muryango w'abibumbye. Mbarushimana yabaye umukozi w'ishami ry'umuryango w'ambyeri rishinzwe iterambere mu 1992, yirukanwa mu 2001 ubwo yashinjwaga uruhare mu rupfu rw'abatutsi 32 barimo n'abakozi b'iri shami. Umugenzacyaha w'umuryango w'abibumbye wakoraga iperereza ku bya by'intambara Tony Gregg yagaragaje ko muri aba bantu bishwe harimo babiri Mbarushimana yirasiye ubwe. Gregg yagaragaje kandi ko Mbarushimana
yagize uruhare mu rupfu rw'uwitwaga Florence wari ushinzwe abakozi ba UNDP mu Rwanda n'urw'abandi biganjemo abana b'abatutsi bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 8 na 18. Ibimenyetso Greg yahaye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarashyiriweho u Rwanda ICTR yarusha muri Tanzania byagaragaje ko Mbarushimana ari umwe mu bari bashyigikiye intera hamwe kandi ko yari afite izo yatozaga. Uyu mugenzacyaha yasobanuye ko yagiranye ibiganiro n'abantu 25 bamuhamiriza ko babonye Mbarushimana agira uruhare mu bwicanyi bwakorewe abarimo abakozi ba Loni. ICTR yafashe icyemezo cyo kutamuburanisha kuko yari yarahawe inshingano yo kuburanisha gusa bateguye umugambi wa jenoside, abandi bose basigaye bakaburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali hari abajyanama b'ubuzima bashyigikiye kuboneza urubyaro ku bana. Aba bajyanama b'ubuzima baravuga ibi bashingiye ku bwiyongere bw'abangavu baterwa inda bukomeje kugaragazwa nka kimwe mu bibazo bihangayikishije umuryango nyarwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bari igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2023 abangavu bari hagati y'imyaka 10 na 19 babyaye ari 19,406. Ni mu gihe mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2024 abangavu batewe inda barenga 10,000 bakaba barimo batarageza ku myaka 14 bagera kuri 50. Abajyanama b'ubuzima nka bamwe bakurikiranira hafi ubuzima bw'abaturage muri rusange ndetse n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko nabo baragaragaza ko ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda ari ikibazo gihangayikishije, bityo ko bashyigikiye ko urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro nk'uburyo bwo guhangana n'iki kibazo. Sylvestre Mbarubukeye, umujyanama w'ubuzima mu karere ka Nyarugenge, avuga ko umwana yemerewe kuboneza urubyaro byamufasha kwirinda gusama mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bikamuha amahirwe yo kwiga neza akiteza imbere. Abagize societe civile bamaze igihe basaba leta y'u Rwanda kwemerera ko urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro. Ikigo gishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye cyo kigaragaza ko umwangavu watewe inda bimugiraho ingaruka nyinshi zirimo guta ishuri ndetse n'izindi. Sonarwa Makire, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi ryose muri icyo kigo, avuga ko ubu bashyize imbaraga mu bukangurambaga busaba abangavu kwirinda, cyakora ngo kubemerera kuboneza urubyaro byasuzumwa n'inzego z'ubuzima. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr Jean Paul Abdallah utuma twishima nawe aherutse gutangaza ko igihe kigeze ngo urubyiruko kuva ku myaka 15 bahabwa amahirwe yo kuboneza urubyaro nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'inda ziterwa abangavu. Icyakora iyi ngingo iracyakomeje kuganirwaho mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda. Mu makuru avuga mu turere, i Musanze hatoraguwe umurambo w'umugabo agakekwa ko yishwe n'indaya. Mu murenge wa Kimonyi mu kagari ka Buramira mu mudugudu wa Kabaya hasanzwe umurambo w'umugabo bikaba bikekwa ko yaba yishwe n'indaya. Uwo murambo ni wa Sebuyuki uri mu kigero cy'imyaka 22 wasanzwe mu rugo rw'umugore witwa Petronira Nyirabagenzi, bikavuga ko bombi bari biriwe basangira ejo hashize, bukeye rero nibwo basanze umurambo wa Sebuyuki ku muryango w'uyu mugore. Bizimana Jean Bosco yagize ati, ejo aba bantu bombi biriwe basangira ariko dutangajwe no kubona umurambo wa Sebuyuki ku rugo rw'uyu mugore. Ibi bintu byatubabaje. Bizimana akomeza avuga ko uwo mugore atari ubwa mbere ashatse kwica umuntu ngo kuko yigeze gusuka amazi ashyushye ku mugabo bari barashakanye mbere. Mutuyimana Alice avuga ko uyu mugore asanzwe acyura abagabo benshi mu nzu ye. Ati uyu mugore asanzwe azana abagabo benshi muri iyi nzu ye ndetse ndakeka ko yaba yishwe n'undi mugabo yasanzemo bagafatanya kumwica. Ukekwa yafashwe, umurambo nawe ujyanwa gukorerwa isuzuma. Mu karere ka Rutsiroho umugabo yicishije umugore w'ifuni. Muhawe n'Imana Claude y'imyaka 34 wo mu mudugudu wa Rukeri mu kagari ka Kageyo mu murenge wa Mukuru y'akarere ka Rutsiro yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore we Munezero w'imyaka 24 amukubise ifuni. Umuturanyi w'uyu muryango yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko babanaga batarasezeranye, bakaba bafitanye abana babiri, bakaba bahoraga mu makimbirane y'urudaca. Umugore ashinja umugabo kumuca inyuma, ubusinzi bukabije no kwaya umutungo w'urugo awujyana mu ndaya. Ati kuri iki cyumweru mu masaa 7 z'amanywa umugabo yatashye yasinze, umugore amusabye amafaranga yo guhaha, umugabo amusubiza ko ntayo yamuha. Batangiye gushyamirana, umugabo atangira kumuhondagura kuko atari yakinze, umugore asohoka yiruka. Umugabo yamwirutseho n'ifuni, bageze nko muri metero 20 umugabo arayimukubita, umugore agwa aho ngaho. Avuga ko abaturage bahise bafata uwo mugabo ashyikirizwa ribu kandi ko n'ubundi uwo mugabo afatwa nk'igihazi, bagasaba inzego z'ubutabera kumukurikirana. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuganwa Marie Chantal yavuze ko ubuyobozi bw'akarere n'inzego z'umutekano bahise bahagera, ukekwaho ubwo bugome atabwa muri yombi. Yasabye imiryango kwirinda amakimbirane kubera ingaruka zayo mbi zirimo kwamburana ubuzima, kandi abafitanye ibibazo bakabikemura mu mahoro cyangwa bakegera inzego zikabafasha. Tuvi Rutsiro tunyarukira Nyamasheke aho mu mugezi habonetse umurambo w'umubyeyi. Mu mudugudu wa Bizenga mu kagari ka Kibogora ku murenge wa Kanjongo ya Nyamasheke habonetse umurambo w'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 47 y'amavuko asanzwe mu mugezi wa Karundura. Uyu mubyeyi witwa Nyirahirwa Dansira w'imyaka 47 umurambo we wabonetse muri uyu mugezi kuri iki cyumweru, akaba yarasanzwe acukura umucanga muri uyu mugezi wa Karundura. Nyakwigendera yari yarashakanye n'umugabo ndetse babyaranye abana babiri b'abahungu. Yari yiriwe muri ako kazi ke ari kumwe n'abandi, amaze guhembwa yambuka umugezi ajya mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Kigarama kunywera y'inzoga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Cy'Imana Kanyogote Juvenal yavuze ko akekwa ko yaba yahubutse ku kiraro cya Bizenga atashye akagwa mu mugezi. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwambuka imigezi babanje kugenzura
neza ko nta nkomyi ihari cyangwa ikindi kintu cyabateza impanuka. Urwego rw'ubugenzacyaha na polisi y'igihugu bahageze, umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Kibogora kugira ngo ukorerwe isuzuma. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, ULK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo ari mu burezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire, cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu, cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi, cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru, ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86 cyangwa 07 88 30 41 73 cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa@ulk.ac.raw. Bantu mwiga n'abigisha muri ULK, ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Ndaramizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Tubafitiye kandi na promotion, aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter, naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo anduka yishyura ari uko ikugezeho. Kubijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu byiciro bitatu, ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibaruwa ikwemerera akazi na kontra y'akazi, andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa. Izo promotion zose zatangiye kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9 zikazarangira ku itariki 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Katumbi yashimangiye ko abayoboye Kongo bafite inyungu mu ntambara ya M23 na FARDC. Umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona hari bamwe mu bantu bo hejuru mu butegetsi bwa kiriya gihugu bafite inyungu mu ntambara ingabo zacyo zihanganyemo na M23 ikaba impamvu nyamukuru itarangira.
imyaka irakabaka bitatu M23 na FARDC bari mu ntambara. Ni intambara Kinshasa yashoyemo amafaranga menshi igura intwaro zigezweho, indege na za drone z'intambara ndetse nayitabazamo abacancuro b'abanyamahanga, bikavugwa ko imaze kuyishoramo abarirwa muri miliyari 2 z'amadolari. Kongo nubwo yashoye muri iyi ntambara, inyeshyamba za M23 ziracyagenzura ibice bitandukanye bya teritwari za Masisi, Rucuru, Nyiragongo na Rubero zigize intara Kivu y'Amajyaruguru. Mu kiganiro cyihariye na Actualité Akadomo CD ndetse na Jeune Afrique, Moise Katumbi yavuze ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwarananiwe gutsinda M23, nyamara bwa Joseph Kabila bwarabigezeho nyuma yo gukoresha 1/4 cy'amafaranga Kongo imaze gushora muri iyi ntambara. Atubwo M23 yirukanwaga mu burasirazuba bwa Kongo nari guverineri hari ku butegetsi bwa Perezida Kabila. Icyo gihe ingengo y'imari yarengagaho gato cyangwa igakabakaba miliyoni 500 z'amadolari. Uyu munsi ingengo y'imari irarenga miliyari 2 z'amadolari. Niba dukoresha miliyoni 300 tukirukana M23, uyu munsi tukaba twarananiwe kwisubiza ibice igenzura kandi dukoresha miliyari 2, bivuze ko hari ikibazo. Yavuze ko impamvu iriya ntambara itarangira ari uko hari bamwe mu bantu bo ku ruhande rwa leta bayifitemo inyungu bijyanye no kuba bayifashisha mu kwiba bamwe muri ariya mafaranga. Katumbi yunzemo ko kuba Kinshasa ikura inyungu mu ntambara ihanganyemo na M23 iyo ari imwe mu mpamvu yarahiye kutazajya mu biganiro n'uriya mutwe. Uyu munyapolitike yashimangiye ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ari ngombwa, na cyane ko Perezida Tshisekedi ubwo yanigeze gutumiza uriya mutwe Kinshasa kugira ngo baganire. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za Afrika y'Epfo ziriyo ziravugwaho ubusambanyi. Ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravugwaho gusambanya abanyekongo. Ni ingabo zageze mu burasirazuba bwa Kongo mu kwa 12 k'umwaka ushize ndetse ni nazo ziyoboye ubu butumwa. Intego nyamukuru zifite ni ugufasha ingabo z'iki gihugu kurwanya M23. No butumwa bwagize imbogamizi zitandukanye zirimo ko bizi ingabo zaragiye muri Kongo zidafite ibikoresho bihagije, ibyakurikiranye n'impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare bagiyeyo. Ikinyamakuru News 24 cyo muri Afrika y'Epfo cyatangajwe izi ngabo zashinjwe imyitwarire mibi yo mu buryo butandukanye, cyane cyane ubusambanyi. Abasirikare ba Afrika y'Epfo batunga urutoki harimo abateye inda abakobwa b'abanyekongo n'abajya kunywera mu tubari two mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru cyatangaje ko abagore babiri bo mu ngabo za Afrika y'Epfo bafite ipeti rya majoro bigeze gushwanira mu ruhame bapfa umusore basambana. Ubuyobozi bw'ingabo za Afrika y'Epfo bwatangaje ko bwamenye amakuru y'iyi myitwarire mibi kandi ko bari gukora iperereza kugira ngo amenyekane ukuri. Naho Goma, igisirikare cya Kongo kiravugwamo abajura bibisha imbunda mu baturage. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwagaragaje abantu 10 bakekwaho ubujura butandukanye harimo n'abasirikare ba FARDC. Aba bantu bafatiwe mu mukwabo maze icyumweru wiswe gushyiraho bariyeri. Mu bafashwe harimo abasirikare ba Kongo, abasivile bitwaza intwaro zicira umuriro, abashimuta abantu ndetse n'amabandi. Komiseri wa polisi Captain Command Faustin, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yavuze ko hafashwe intwaro zirimo iyitwa PKM n'imbunda nto za AK47 n'amasasu. Yavuze ko abasirikare bafatiwe muri ibi bikorwa bajyanywe mu rwego rubagenzura i Goma. Ku itariki ya 4 z'uku kwezi, umwe mu miryango ya societe civile ikorera i Goma wagaragaje ko ibikorwa by'ubujura bigera kuri 20 byahitanye abantu 11. Uyu muryango uvuga ko ukwezi kwa 9 kwabayemo ubwicanyi kuruta ukwezi kwa 8. Hakurya y'umugabane wa Afrika, umugabo witwaje imbunda 2 nto zitemewe n'amategeko yatawe muri yombi hafi y'aho Donald Trump yararimo kwiyamamariza muri leta ya California. Vem Milele w'imyaka 49 yaratwaye imodoka ubwo yahagarikwaga n'abashinzwe umutekano kuri bariyeri bakamusaka bakamusanganiza intwaro. Yahise ajya gufungwa nta kindi kintu kibaye, ashinjwa kuba yarafite imbunda zitemewe n'amategeko zirimo imwe ijyamo amasasu menshi. Urwego rurinda perezida n'abahoze ari abaperezida ba Leta Zunze za Amerika ruzwi nka Secret Service rwavuze ko Trump atari mu kaga kandi ko ibi bitabujije kwiyamamaza kwe gukomeza. Mu gihe igipolisi cyahariya kivuga ko batazi umugambi w'uyu mugabo, umukuru wa polisi yaho Chad Bianco yavuze ko yemera neza ko abapolisi be baburijemo kugerageza ku nshuro ya 3 kwica Trump. Gusa yongeyeho ko bidashoboka kwemeza neza ko uwari wo mugambi w'uwo mugabo. Umwe mu bashinzwe umutekano yabwiye CBS News ko nta kimenyetso kirerekana ko uyu mugabo yari afite umugambi wo kwica. Abategetsi baravuga ko bakirimo gukora iperereza kuri iki gikorwa kandi nibiba ngombwa ngo baramurega ibindi byaha by'inyongera. Uyu mugabo yafashwe yasigaye isaha imwe kugira ngo Trump agere imbere aho yari kuvugira ijambo rye yiyamamaza. Mu gihe asigaye ibyumweru 3 mbere y'amatora, umutekano we naho yamamariza birakazwa cyane nyuma y'igikorwa cyo kugerageza kumuhitana mu kwezi kwa 7. Uyu mugabo Milele wafatanywe imbunda yaje kurekurwa by'agateganyo atanze ingwate y'ibihumbi 5 by'idolari. Chad Bianco yavuze ko uyu mugabo ari umwe mu bagize itsinda ry'abahezanguni ryitwa Sovereign Citizens. Kuwa 6 Trump yakoreye kwiyamamaza kwe i Baton muri Pennsylvania, hahandi yarasiwe ariko bakamuhusha agakomere ku gutwi agapfa umuntu umwe. Undi mugabo kuri ubu nawe arafunzwe nyuma yo gufatirwa hanze ya Trump International Golf Club mu kwezi kwa 9 muri Florida. Uwo mugabo yari yihishe mu gihuru iruhande rw'ikibuga cya golf afite imbunda kandi yiteguye kurasa.
Dukomereje kuri Donald Trump rero, amahirwe yo gutsinda amatora ye akomeje kwiyongera. Amakusanya bitekerezo hirya no hino muri Leta z'Ubumwe za Amerika akomeje kwerekana ko amahirwe ya Donald Trump yo gutsinda amatora akomeje kwiyongera, nubwo muri rusange akiri inyuma ya Kamala Harris bazaba bahanganye mu matora buri minsi barirwa ku ntoki. Mu kwezi gushize ikusanya bitekerezo ryakozwe na NBC ryerekanaga ko Trump ari inyuma ya Harris aho yarushwaga amajwi 5%, ariko muri uku kwezi ikusanya bitekerezo rirerekana ko bombi banganya amahirwe aho buri wese afite 48% yo gutsinda. ABC News yo yerekana ko Harris ayoboye n'amajwi 50 kuri 48% ya Trump, cyakora mu kwezi gushize Harris yarayoboye n'amajwi 52% kuri 46 ya Trump. CBS yerekana ko Harris afite 51% kuri 48% ya Trump, gusa mu kwezi gushize yari afite 52% arusha Trump amajwi 4. Ku rwego rw'igihugu muri rusange Kamala Harris arusha Trump amajwi 1.4%, mu gihe mu kwezi gushize yamurushaga 2.2%. Gusa ku rundi ruhande benshi bemeza ko iby'aya makusanya bitekerezo byo bidafite ishingiro, cyane ko nko mu 2016 Donald Trump yatsinze amatora, nyamara hari amakusanya bitekerezo yerekanaga ko atazagira n'amajwi 20%. Burasirazuba bwo hagati Hezbollah yisha abasirikare bane ba Israel. Ibintu byahinduye isura mu ntambara ikomeje guhuza ingabo za Israel n'umutwe wa Hezbollah nyuma yuko wohereje drone ku birindiro by'ingabo z'icyo gihugu biri mu majyaruguru igahitana abasirikare bane, abandi barenga 60 bagakomereka. Amakuru ataremezwa neza avuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Israel Lieutenant General Herzi Halevi ashobora kuba ari mu baguye muri iki gitero, ariko bikavugwa ko uyu mugabo yari muri icyo kigo cya gisirikare ubwo iki gitero cyabaga. Uruhande rwa Israel ntacyo ruravuga kuri iyi ngingo, gusa bimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri icyo gihugu byahakanye aya makuru. Ikindi gitangaje n'uburyo drone za Hezbollah zabashije kwinjira mu kirere cya Israel zikarenga ubwirinzi bw'icyo gihugu ndetse zikanabasha kugera ku kigo cya gisirikare. Ubusanzwe ikintu cyose kinjiye mu kirere cya Israel, cyane cyane yari igisasu cyangwa indi ntwaro, gihita gituma ikoranabuhanga rikoreshwa mu kurinda ikirere cya Israel ritanga intabaza. Gusa kuri izi drone ntabwo ariko byagenze. Hezbollah yavuze ko iki gitero cyari kigamije guhangana n'ingabo za Israel zikomeje urugamba n'uwo mutwe mu majyepfo ya Libani, ndetse uyu mutwe wasezeranyije ko uramutse ugabweho ibindi bitero uzakomeza kohereza izindi drone muri iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Israel we arasaba umuryango w'abibumbye gukura ingabo zawo muri Libani. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri iki cyumweru yasabye umuryango w'abibumbye gukura ingabo zawo mu duce tuberamo intambara muri Libani. Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zasabye kenshi umuryango w'abibumbye gukura ingabo zawo muri ibyo bice, zivuga ko kuhakorera bizigira ingwate z'abarwanyi ba Hezbollah. Hagati abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bemeza ko Israel yaba yamaze kwemeza ibice ishobora kugabamo ibitero byo kwihimura kuri Iran iheruka kuyigabaho ibitero bya Misiri. Televiziyo NBC yo muri Amerika iravuga ko ibice Israel ishobora kugabamo ibitero birimo ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'ibitanga ingufu. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Israel niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kubera ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Bye.